Ke Yesu kupatuka kuya kumukona wa Olive muva chibijilu chende balongi bende kumulonda bafika mukumukuna Yesu kubambilane nutendelela bwakanu lenduki banutetabu. Ke Yesu kumuka mwabuva balongi bende mutanchi wadibwe dikupa kutwe yebinu utendelela wambane Tatu bawuji muswe wungumu sheju kwa fujaji kengeji kaji kabyenze kimunji muswe mema amumuji muswe wewe. Emwanjelu wavile mukulu kumumwenekela ufuma mujulu bwa kumukankamika bo bukole buvo bukwata Yesu ke kutendele bikole bipite chisulu chende chivo chanda mukamashi amatavanshi Yesu mumana kutendelela kujuka ye kupingana ye kuti balongi bende kubasangana balala bwadibungama ke kubakonka yene Nwenu nujibalala bwa chinyi jukai nutendelela bwakanu lenduki banutetabu. bachiva Yesu wakula bantu babunyi kufika Yudas mwa kubalongi bende ke uvu balujika uyeye kudi Yesu wakumuta mishiko ke Yesu kumukonkane Yudas ujufangile mwana wa muntu najimuta mishikwanyi. balongi ba Yesu bamwana bivo biso kwenze kabi kumukonka bune Mfumu tubatafamielanyi ke mwa wakudibu kupatula mwele bukosa dichi diabalima dia mwena mudimu wa mutu angajimunene ke Yesu kubakandika wambane Lekelayi kanu tungunu kito Yesu kulenga muntu akudichi kupingana di mwadi mwakale ke Yesu kwambila banfumu babatwangaji balombodi babalami banzu buwamvile mukulu ne bakulu babafika bwakumukwatane nuji bafika ni miele ya mvita kabiji na michi bwakunkwata bumushifyanga nyanyi matuku onsu umvanene munsu buwamvije mukulu kanwene bake bakunkwata nashi kajiji beji njenu jijimiji mayileshe bukola bwayi kukwata bu Yesu buye bunende munzubu wa mutwangaji munene Petro uvu balonda pabule bantu bafubatemesha kapya munkachi mwa lubanza nanku Petro kuye kusomba munkachi mwa bafabota kapya kemwena mudimu mukaji kumwana Petro musombe kukapya kumujoja ye wambane muntu ukabidi ugwa ni Yesu kadi Petro kuvila wambane mukaji chene mumenye nashi katupa kipi munga muntu kumwana Petro wamba kabijine wewe kabiji uji umo wa kujibu kadi Petro kwandamuna muntu aune mwanetu meme chene wakujibuto kupita budi badijima munga muntu kujarika bikole wambane kamwena mpati muntu uvane Yesu walu mwena ngalilei ke Petro kwandamunane mwanetu chene mumenye chudi musokwambato bachivoye wakulapo jaka muchitala kusamachi na kumfumu kukudimuka kudi Petro kumutangila talala ke Petro kuvuluka chivo mfumu mwambilane lelo chitala kachichanshi kusama na wikala mumana kumvila misangu isatu ne chena mumumanye ke Petro kupatuka pambelu kudila bikole bantu bavalama Yesu bafu bamulemba kaja bamututa bafu bamubwikila kumeso bamukonkane uri mukututa nganyi jambira tumona bafu bamwela kabidi nsenda mikwabu ya bunyi
bucha bakulu ba bene yuda banfumba batwangaji ne balongeshi ba mikenji budisanyisha kubikira bu Yesu kuchipango cha buchikulu bamwebejene wewe udi Kristo ani utujadiki Yesu kubanda munane nashe memo munu jadikile kanu akungita bato memo munu konka bwana kanu akunganda munato kaji kutwajija kumpindie mwana wa muntu nasomba kudibo kujabana majamvine mukulu wa bukol kebonso kukonga Yesu ne nanku wewe udi mwana wamvide mukulu ani Yesu kubanda munane munu dibambamu momu nanku kwamba bune katu kebi kabiri bajadiki to bwalu turi bajumvile myaku ya mukana mwene